Thina abanye sesaphila uMahubo 121 verse ngika-1 lapho uDavida ethi phakamisela amehlo ami ezintabeni lapho usizo lwami luvela kuwe. Ngoba iy'nkinga esiphakathi kuzona azimfuni umuntu o-weak, azimfuni umuntu okhathalayo, azimfuni umuntu ogivaphayo ongakwazi ukubekezela, azimfuni umuntu ongakwazi ukuzwela ubuhlungu. Ngoba amehlo sihleli nje ethe njo ey'ntabeni, amehlo sihleli ethe njo ngaphezulu. Sinethemba lokuthi uzosishintsha isimo ngenye imini, sinethemba lokuthi kuzoba ngcono, kuzolunga. Ngoba uthi mayesinika ithemba encwadini athi akayi kusinika iy'nkinga ey'ngaphezu kwamandla ethu. Sabamba lokho thina siyofa sibambe lokho, ngoba siyakwazi ukuthi okuqakathekileyo ikusasa lomphefumulo, ukuthi uwela kuliphi icala. Okubaluleke kakhulu ukuthi singayi ebuhlungwini bangangaphakathi, kodwa siphile ubuhlungu siye enjabulweni, ngoba savuma ukuthi sazalelwa ebuhlungwini. Kungenzeka futhi sifele khona ebuhlungwini, kodwa amehlo ngeke siwasuse ey'ntabeni, ayohlele ebheke khona. Ngokusizo siyazi ukuthi akukho lapho lungavela khona ngaphandle kwakhe. Sithembe lokho.